Na ke utlwa ke rong go bisi. No, Bishop Musapiri e re rile mara lo se tso go kobisa nna ke tse wa e gatella gore o bona motho o kopana le ena o ska pick off so utlwa ke kobisa personal we mametse le mama fetsa mama la ka utlwa I innocent ba rutile go kobisa fela Bishop Musapiri re rile ke a kena mamedi motho sa e hatella mona hore ha o mona motho gore o ska pick offense mara le tlaveng happy new year moruti wa ka ke mohlompha re ska ranka di offense so tu ke mari ke moliana ba we hatella especially ha re tsena rona Tabetso o bona he o utlwa ka utlwa ka nne tabetso o bona o di de kiti ba mo shwa ke jona ke o di teng pa go tiro lo Doku siame ke shapo di Other than that, but we are going to last year yeah na re levanta te modimo re mo hape le monse I don't know is ke motho di vacation ke a tse na tle masi sport mo ubuntu le masi sport ke go jola ya bana wa ke na le ke 2026 e ka re ha mpona o tla o didietsa o tso bontsha batho o nthabetse o tla re di buang kang skis go tswa ka skis fa bana ke a tseba re le batho bo masi sport so ke re mohlomong he ke acknowledge taba o ha o masi sport le kana ke manyemo au fnya Wild West e pela di fenu mo Wild West Mami di dumela le ke le right la ke tile tso go le bona a re ne le ngwago mong gape o mona Thank you so much. thank you very much Mami di live Facebook Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry be ke ba live hape TikTok nyaka ya Dr. November ka Pastor November ke live Facebook ki Pastor November and Victorious Faith Ministry TikTok ki Dr. November kapa Pastor November re ke na kreta tsene Mamedi how ya tsebeletsong ya rona o ya ka tropo ha fihla ka tropo o boya pela KFC e pela taxi rank o bo so batla di taxi am phase 3 kapa phase 7 o bo wa jetso ya kerekeng ya Dr. November kapa o transformer amen transformer Dr. November hashtag transformer yeah and skatlatsa so mama baby skatlatsa transformer ke fetola kapa ke motlakase ke la no fana ka direction gore gona le transformer ke nao ke change ke sa le bo prophet doctor in mabitso a tsa ba le bo matswai le di internet se ke transformer no amen next abotse khama a tsa ba le bo prophet o ha o fela ke doctor prophet ha o fela ke prophet Wait, Marwela. What's your number? Wait, next one. Free has the getting the video. You know, you go on the video. Yana well entertained to some of the activities. What are you waiting? Maratana ka jale ba khare a ke nna ne ke botsa hele so go bitse transform a simplify botwa ka ka net what the dog ne ke sa go sinista gona le tse dingwe tse sa di tlhola see people ba bitsa mo to November novi a ke khone yeah a ke khone no ke tseba a ke khone I know le re maele ba ba mitsa Jesus a ke khone
You know, to respect is something else. Yeah. No, just I know. Fela, nako ke re ka bua ka morago. Yeah. So Mamedu a ratang jwale ka tsela ka tropong ka la Matrix Phase 3 le Phase 7. And then Oburu fela ya kerekeng ya Pastor November Transformer Mamedu tsele ba tla o thola teng batho ba di taxi ka koloi o driver e ka re ya Grootfontein o feta Limomolo a tata feta Limomolo fete Mogriki ka koloi and then o tsama straight Mamedu tla go so bona kereke ya rona e tseleng ina le Facebook ka thoko and then e golo ta bona Mamedu ya bonala e tseleng Taba tse bona di tate mo go tikore live ko ba Facebook page ya ka ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry TikTok ke Dr. November le Pastor November ntate mo go tine ke re taba tse bona tikore bese tla be le teng hape letsatsing lenana okay yes bese e teng mo Mamedu wa Motheo FM ka 10 o'clock e tla be le mane Paradise Hall okay Mamedu re ba ka bisa re bika tsena tsa interstate re ba ka bisa kerekeng ya e tla be ngotse ke 22 seaters e tla be ngotse ka ne ngotse na ke tse what VFM worshipers okay ngotse all right ke e go mo matlhakore ke 22 seaters Mamedu tsheu e ngotse VFM motho bona worshipers in e tla be ka and then ka 10 o'clock e tla be le mane Paradise Hall ha e tloa Paradise Hall e ya Besjika ya Phameng okay and then ha e tloa Besjika ya Phameng e ya Rocklands Hall now mo Mamedu wa Motheo FM e qala ka 10 o'clock Paradise Hall that means batho ba bo Rocklands batho ba Besjika ya Phameng le bone ka 10 o'clock ba ba se ba eme ditopong tsa bona then e tla be e fita mo okay ke na le ntse ke na ke ka isa le ke tswa ka platform ne ke na ntse tse pedi tse dutseng ke le leng ya ka ke tsebe ke ya kae re le banda te modimo ka moletsa banda te moruti amen musapelo te moruti musapelo re le ma re le banda te modimo ka tsela maka tsa ngwana Mamedu ka ratang hona le ke na le ntse tse pedi ya pele ne ke gala bua ka bana ba ntate modimo batho ba tshepileng ntate modimo ke di problem bona batho ba tshepileng ntate modimo ba bang ke di problem tsena tse hlotseng ne ke gala bua ka ntho bana batho ba tshepileng ntate modimo ba bang di problem tse hlotseng ba bang ba bona ne ke tlo ka mo then hape e nngwe ne ke gala bua ka ntho nngwe e ntseng ke le processing ya yona Mamedu wa karatang e khalla tlo shera ka personality botho Mamedu wa tsaba se ke le jetse le memageta okay ke pa ke tile lo bana yena e ke nka buang ka yona ya bobedi e tlo phamisa dibete tsa batho e tlo phamisa difuba e tlo phamisa because it's a le ntho e ke leng processing ya yona ntule nna ke processing ya step okay ke moruti wa pele ya step and ke a tseba ba farisi ba tla ba se ba batla di verse no ha ba utlwantena hore o tswa ba farisi ba sentse ba mametsi ba sentse ba batla timana hore bo November ra itse ba le tsulanta teng dimle le ring ba farisi ntuli bua ka bafarisi baebele bua ka bafarisi baebeleng gore bafarisi ba ne ba rata go jatšha batho ba rata go ahlola bafarisi fitlhela morena Jesu a re lona le bona sekoqo se leitlong la motho or le bona phatsa leitlong la motho ha le qetile le tlwetse dikoqwahadi tsena tsa lona tse mahlong a lona Jesu bua bafarisi ba kgalemelela go jatša ne ke galla le tlo bua ka yona eno hanyane because nna ke batla ke processing ya go tlisa lenyalo okay ke batla lenyalo le khutle ke batla go tlisa lenyalo batho ba re lenyalo motho a ka ipotsa ha hore o batla go tlisa lenyalo o tlisa lenyalo jwang because a kere batho ba ntse ba nyalwa botsa batho ba ngata batho ha ba botsa ka lenyalo motho ra ntho lenyalo le sa le two ba ka ramanyalo ba sebeletsa ho tswa ba shebile ka di-first ba sheba ba batla ho tswa 3 and then 3 most ya batho nowadays
ba felletse di-relationshipeng ha ba yo batho ba felletse mojolong ha ba fetele lenyalong okay ba felletse monana di-relationshipeng mojolong fela bitsa relationship mojolong batho ba fetele kae lenyalong o thata batho no ne kgala o tlo share ka tsona mamedi ntho tseno ha ke tsebe mamedi e ya le mong fela a ka njwetsa kapa ba babedi o gala ke share ka nka speed fela ba fe nomoro 079 mamedi ke tla ba farisi ya ke kopa fanda ga fela because ke na nako ne ya go explain ntho tsena ka o fela mamedi ke kopa farisi fela ba ke ba ntloela hanyane because ke manomoro 079 083 3833 079 083 3833 ke na le melaetsa mmedi ke ena wa pele qeta bua kona le wane wa hore bana ba ntate modimo ba tshepileng ntate modimo ke di-problem mamedi ke tla utlwa ka wena rona nna le mme ba kata re kgona go kgetha ke batla mamedi o itse ke nomoro ke mang 079 079 083 3833 mamedi tla nletsetsa moo o njetse gore o batla ke bue ka eng ke tla o etsetsa ka mogao 079 083 3833 mamedi wa ka ratang ke kopa o tla njwetsa eo batla ke bue ka mang le WhatsApp-ong ya Motheo FM mamedi tla njwetsa gore batla ke bue ka ke tla bua ka yona ka botshepehi bohle and ke tla bua ke sa hesitate ke sa potolohe mamedi batla ke bue kang dipedi then ha ntse ba itukisetsa wa file nomoro ya studio ya studio ke mang ke 069 846 54 76 mamedi radio re tele ka nna wa ka a ke bua ka judgment day ke bua ka dintho tse pedi mama ke a bua ka judgment day mama tlhotlong ka nako e telele gore a ke a bua ka judgment day a kere ke fane ka dintho tse pedi tse ke batlang bua ka tsone ke be ke re mo mamedi a ngatela gore ke bue ka eng mpa le ntate wa mo voice me bamamedi ba Motheo le Pastor November ke kopa le bue ka yena ya pele e reng batho ba tshepileng ntate modimo ke di-probleme ke kopa ke re qale ka eo okay ke kopa re direnyana re etsa gore go bua ka eng and then o bo o latella mo ke kopa ska ra tswa mo ke nako ya Victorious Faith Ministry ke so ke go na kopa gore o video dintlha tse pedi tse mo go tsopele ka tle le go di tebelong tlo tele mo lokile ya o qetela a kere ke itse ba babedi o itlhalosang ke tate moruti wa o qetela o reng mo mamedi o reng wa o qetela fela o re ke bue ka eng mamedi wa ka ratang o re 069 846 5476 e phika la di la se tate moruti ke 069 ke WhatsApp mamedi ya studio ya ke 069 846 5477 ka la boraro ne ke jetsa batho ke re nna mamedi le tlo mfumana ke ditse pela morena Jesu ka tsatsi le leng bontule le baruti ba lona ba feta ba ya ka mone ka mollong o mongata ebile ntse ke botsa mora motho ke a motsebo mo nthakane ya fetang tje ya yang ka lifo le nna ke a re nke mamedi ke di-problem nna hanyane ke bane ga ke di-problem ke a dilaseng date enke ke sa rona bona tsa di-number okay a re kena a re bua ka batho ba tshepileng ntate modimo yena re tla bua ka ona ka laboraro nna le tebo shownyane ya rona yana ena tla ko boseng but ke tlo ruta mamedi ke tlo tla ho yona because nna mamedi wa Motheo FM I'm a very very honest person
And you know when everything you ntate Modimo I reveal ang honna ha ke kopele authorization le bitsa when motho authorizing yeah, authorization. yeah, when everything you ntate Modimo I buang honna ha ke bathong ke authorize batho. So that is why most of the time hona le dintho tse di qalwang ke nna. That is why hona le baruti ba etsang dintho tse ke di entseng. Amen. Most ya baruti mamela hona le baruti ba etsang dintho tse qadilweng ke nna. Most ba etsa everything e ke ne ke etsa ba etsa because I'm that person ya dumelang gore everything you ntate Modimo I tlisa ngona. Because dintho tse ding ha di yo Bible mara ke di revelation. Yeah. There are things that are clean. Uka thola scripture mara Modimo ba tlisa as a revelation. Wa bona nna mamedi I was very negative ka dintho tse ngata until ke tloela go mata ka doctrine ke ya Bible ke no understand our lentswe la ntate Modimo because one of the thing e re shapang re le bana ba ntate Modimo re mata ka di doctrine tsa di kereke tsa rona not tsa lentswe la ntate Modimo jole ke tswa le ene e ke buile ke gole phamisema matshwafo a batho e ke tlileng ka ona mara ke tlo bua ka ona ka la boraro le mamela ka la boraro mamedi ka nna Re tla dula di radio. le skela le ba le sete di reminder re tla re tlo bua ka yona mamela ka Amen, rata Ntate Modimo. because it's one of the thing e ka ra Bible into ke e ke ene ke re nka bua ka e teng ka ra Bible it's just that mamedi rona bana ba ntate Modimo re choositse hore re bue dintho tse sweetang rona jwale ka mo di mane Transformers enzile until November ha ke motho ya reng when in 20 Modimo I beleng pelong ya ka be kere no ke batla batho ba authorize then ke no Okay, yeah. I always do everything you ntate Modimo I be empelong ya ka so le yona ena ke a tswa batho ba ngata ke tata o thasa subject e ko tsempa kere nna ke a stepeng ke a tswa batho ba ngata ba gore no ba futa mmamedi ba futa ba ntse ba mpatlela Ba ditima wishale ka re ka be bana le di-number tsa ba bang ba batla ho tlo correct. ba batla mpatlela ditima no ba sentse ba dutse Bible Ere sa ba mfoune. Bible e re ha o le moganka bodimo be le bosadi a le mong ke a tsebo okay no ba busy no ba batla itimana tso kotsi mame mara he ka ipe hantle ke nna yo ke tla ka tsatsi le ne ke batla o tla mo ntho ena mamedi wa karatang ya bana ba ntate Modimo because mo mamedi nkopile re Yes. ke one of the thing e ke ithutileng yona se le ke le mo mamedi le me mageta ke ena ya hore bana ba ntate Modimo ba nahana hore dintwa tsohle tseo re tshwanelang ho di lwana di tshwanela ho lwana ke ntate Modimo wena o le siko ho tsona monga wena o le siko batho ba batlo ba phati ya dintwa mara ba batla ho lwanela ke a bona mamedi ga rata ba batho ba o ke feel gore ntate mo a ke tsebe what happened gore bo Kriste kapa phuluso kapa ho ba ngwana Modimo hore yetse re be dilehe sebe se feta ke tsebe ka Sexhosa ka Sotho ke dilehe ke eng is fete ke motho ya batlang ho etsetswa ntho engwe le engwe I don't know if it has sense. Now, one of the things that you tutile mamedi, ha kere, a ke le shano se le ke le memageta ha kere bana ba ntate Modimo ba tshepile ntate Modimo. Batho ba sokodisa ka tsene makatsang because ke bona batho ba tlang ho lwanela dintwa ke ntate Modimo mare bona eske ya ba karolo ya dintwa ha ba batlolwa bana ba ntate Modimo. That is why ba give up on easy bana ba ntate Modimo. That is why ba itulelang ba batlang ho rapelwa di radio gore ba batla profita radio bana ba ntate Modimo because they ha se mofuta wa batho ba batlang ho yema ka maoto ho ba party ya dintwa tseo ba batlang ntate Modimo ba lwanela ho tsona a ke tsebe ke etsa sense. That is why momamedi wa ka rata it's only bana ba ntate Modimo ba profitang dintho di radio ke bona fela batho ba tlang ke bona fela ba rerelwang ba paqam le no hona le apaqameng o hlabile le nkokwano di masofa ha e kereke because wa tseba re dintwa tsena tseo a leng ka ra tsona o batla ntate Modimo ya amulwanele tsona yena apaqame fela relaxed. That is why ba sa tshwafeng go kopa prophecy ka phone e seng hore bona ba eme ka maoto ba be karolo ya ntwa. That is why ba sa batlo ya dikereke that is le no ba dutse ba paqala but they will never go to church. But when you say batho ba sina ba o re reng he ke bana ba tsamayang dingaka ba etsang
ke bona batho ba re gona go ba bona ba ema ka maoto ba etsa di-effort ke kopa o iphetha mamelo ka rena ha e ka ba teng batho bao ke ba hlomphang ke batho bana ba yang dingakeng batho bana ba yang kae batho ba yang ba lo thwasa batho ba loyang batho ba re latelang meriana because those people when ba re lwantsha ha ba re lwantshe fela ba ba karolo ya ntwa a leng kutlwa Amen, Tate Moruti. a leng kutlwa Amen. a leng kutlwa mamedi wa karata that is why seleke le mo mamedi o ke ke wa utlwa dingaka di tsamaya di kena di-radio ke baruti fela ba kenang di-radio ke baruti fela ba tlo rerang radio ke baruti fela ba profitang di-radio mara dingaka ga diyo you know why because batho ba hlokang thuso ya dingaka ba ya dingakeng rona re entseng re tla radio re fitlhe re tlise dintho baneng ba ntate modimo ba ipaqametseng ba sa batleng go ba karolo ya ntwa ke kopa re e lengolo to confirm take ibambe ke le tlwella so to confirm buka ya dikronike tsa pele 20 Josafate o hlola ba amone Josafate o tlolana le ba amone mamelo ka ratang 20 o tlo mamele mamelo ka ratang dikronike tsa bobedi chapter 20 verse number 15 e re ya ba Jasaele o re lona setšhaba sa Juda ne le lona baahi ba Jerusalema le wena kgosi Josafate mamelang morena o bua tsena ne ho lona o re le se ke la tshaba le ha ele ho nyahama dipelo ne ka bakala le tshweladi lena ne hobane ntwa ena ha se ya lona empa ke ya morena go tlolwana bo Josafate ba tlolwana Yes, Tate Moruti. ba ya ntwe ne now Jasaele wa eba o re ho bona mamelang he le se ke la tshoga le se ke la nyahama ka baka la ntwa ena le ka baka la le tshwelelena because ntwa ena a se ya lona empa e tlolwanwa ke ke modimo ya tlolelwanelang now verse 16 momamedi verse 16 e be sa change a statement e be re ho sasane le ba futuhele doesn't make sense Hey, ho sasane le ba futuhele. liye Ntwe. ntwe E seng ya lona e leng ya Tate Moruti. modimo lo le lwanela but le tshwanela le be karolo ya ntwa Okay. ke se be le dutse mo ditseng teng but le tshwanela le be ho sasane mme ba ba kgethelang kutlwa mara verse 16 ho sasane le ba futuele ba tla ka eng ka tsela e bala mme mpalle hlongwaneso Ho sasane le ba futuhele ba tlatla ka tsela e nyolohang ka moepeng le ba futu liye mmamedi wa ka ratang ba ha ne ke re bana ba ntate modimo ke di-problem ne ke bua ka gore andi ka ba bona bantu abafuna le bitsang ka Sotho ho spoon feedwa yo nthuseng ka sekgowa se leke lona le kene spoon feeding ha ona batho ba batlang di-spoon feeding jwale ka bana ba ntate modimo ba dutse no Yes. le no kereke tsa bona di radio mo ba memetse di radio ba mametse baruti ba ntse ba mamela baruti le no ha re qata go tswa ba tla tshentša ba e kae ka ba lo mamela bo mang ba lo mamela bo ntate maine ba mamele bo ba e seng gore ba be ka rula ya ntwa Amen, Tate Yo, Moruti. Tate Amen. Moruti. Amen. that is the problem and that is why momamedi wa Motheo FM le nkutlwe we re mofuta wa batho ba sa batleng go ba phate ya dintwa tsa rona Yeah. because re tlweleletse dintwa tsa rona mo ntate Modimo mara Jasaele o re mamela modimo o tlolelwanela mara e bang phate ya le ba futuhele ntho e nqeteng ke ena mema ba kgethehle verse number 17 be ke tloella verse 17 mpalle mang Ha hona ho hlokahala hore ha hona ho hlokahala hore le lwane le ikemele fela le tle le bone ha morena a pholosa setjhaba sa Juda le baahi ba Jerusalema bala mme le seke la tshaba kapa la tshoha ho sasane le ba futuhele mamela ha hona ho hlokahala hore le lwane but the presence ya lona ya hlokahala yona boteng ba lona momamedi wa ka ratang ba bang ba lona momamedi ho thata le ho hlapa
Ho tsuwa o se o ye kerekeng. I don't care o ya kerekeng ya mang. I don't care o batla o ya ho mang, but what I'm trying to say gore bana ba ntate modimo ho na le ba give up ile, ho na le ba tetseng, ho na le ba re nna ke nyahame, ho na le ba re nna ke batla ntate ga tswa ntate moruti le goma ke memetse ke tsaba wa rera radio ba thabetse le o rera le o re ntate moruti ntse le ka bantsa invite baruti. You know why ba batla dintho tsena, ba batla modimo ya ba lwanelang ba le ka ramatwa bona. Motho a ipatametse ka tlong ya hae e seng gore ba eme ka maoto ba hlape ba ye dikerekeng ba lolwana ba be presence. Jesus ntate moruti. Hey, and don't get you mamedi kerekeng ya ka ke rapella batho eo ntate modimo mpitsetseng yona ke rapella batho ba kulang. Amen. Ke rapella batho ba loweng ka sehloho. Le wena mo mamedi ke tswa ba bang ba lona mpa le bangaka fela le lowe ka sehloho. Amen. O bona ka inka bophelo ba o bo yeme, o bona ka dintho tsa o tse emeng, o bona ka bophelo ba bo fasitseng, o bona ka business ya hao e sa batleng. Ke dilana le tsona dintho tseo. Ke rapella batho ba yentseng dintho tseo. Ba tlo go jwetsa why batho ba yang dingakeng ba hlola bana ba ntate modimo. Why batho ba yang dingakeng ba wina. O ya dikerekeng we are mesebetsing di promotion di tshwere ke batho ba sa tsamayang dikereke, di positions o di tshwere ke batho ba sa tsamayang dikereke, batho ba succeedang ke batho ba sa tsamayang dikereke. Tlo go jetse sephiri ke sephiri ko those people when they fight ba lwanela dintho ba ya tswa ba e ba phatia dintwa batho bana ba ke go ba ke pheta batho bana ba yang dingake. That is why ba tsamayang ba loya ba mothaye Lesotho mothaye kwa ngake a fuwe moriana hore tsa mo yetse tsena le everything you buy yetsa di for effort ba eba ka bautu ba yetsa di effort for dintho tse ba di hloka so ho ba neng ba ntate modimo ba ntate modimo ba batho ba yetsa di effort but the only thing ba yetse go dula fatshe mane ebe ba ntse ba spin food ba fuwa dijo ba fuwa ditemana ba fuwa dithapelo ba tlo kopa di prophecy ba ntse ba emela ba ruta ba ntse ba kena radio tate moruti go bon prophet ha ba qotile ba nne ba re prophet ke go bon prophet because they don't want to be part ya ndwa mamedi wa ka rata ke kopa ke le jwetse ba santse ba tlo re hlola baloi ba santse di rata rona santse di tlo re trapa. You know why ba tlo re trapa? It is because bona e ba part ya dintwa tsohle tsa ba re lwantshang ka tsona ha ba re lwantshe ba dutse ba re ba tswa ka ramatlo a bona ba etsa di effort to destroy maphelo. Mamedi ke kopa ba personal but wa bona ntho e etsahetseng bophelong ba hao ya hore ho fasitswe bophelo ba hao, ho fasitswe lenyalo la hao, ho fasitswe dikatleho tsa hao, ho fasitswe business ya hao, ho fasitswe bana ba hao. Batho bohle ba yentseng dintho tseo ba nkile di effort. Amen. Ba eme ka maoto to make sure that dintho tsena di etsa. Wena o etsa mo mamedi, wena mamedi o etsa o etsa ko bonzo tsa fela mamedi o etsa o etsa ka o jwetsa mo mothabara nna ke tswa fa kereke di tsana ko tele mara motho ya destroying bophelo bao hona le ba siwa a sa robalang ka wona to make sure that life ya be miserable. Wena mamedi wa motho FM mamedi batho ba tshepileng ntate modimo ho fela ha batho ba ileng di problem bana ba ntate modimo including le bana ba morena Jesu ba o rereng ke ba pholoso youth mo mamedi wa karata satano yentse hore re be le bana ba ileng ba pholoso ba reng ke ba morena Jesu he bana bo Holy Communion, Holy Jerusalem, Holy South Africa ke bona ba o tla tsona ba dutse prophet ke go bon rappel ke go bon prophet ha se mofuta wa batho ba batlang ho yema ka maoto ho emela dintho tsa bona ba ka madimabe mamedi shaba sa ntokizela ke man this guy o ya le setšhaba sa Josephat o lolwana Josephat a lolwana Jesayele gore Josephat ntwe le ya hlokagala le tshwantse le hoja ntate modimo a lo le lwanela mamedi ka rata le haiba le hona jwale if o batla ntate modimo a o lwanela be part of the fight mamedi ka rata tswa halwela ya mo mamedi when bana ba modimo ba rapela when bana ba modimo ba bitsa ntate modimo when bana ba ntate modimo ba lapela ntate modimo you must be part ya nto ye you must be there mo mamedi ka rata as a child of God ya batla go bona ntate modimo a mo hloletse dintwa tsohle tsa hae etile mamedi nomoro tsa rona 078 083 kyo 078
398 3446 078 398 3446 Steady ki 079 083 3833 079 083 3833 Momamedi wa Motheo FM le ntse le sa le bale he bese e teng e qala mane ka 10 o'clock Paradise ha itloa Paradise e ya Besjika ya Phameng and then ha itloa mo e ya Rocklands Hall e qala ka 10 o'clock. Ke kopa ba gopotsa gape re e kotswe in the set le go. Okay, bese ke 22 seater mo Mamedi wa Motheo FM and then le tla e bona he e brandilwe ka e ngotswe VFM Worshippers. VFM Worshippers. Mamedi ka la matrix phase 3 phase 7 o buru ya kerekeng ya Dr. November ba tla go theola teng transform Mamedi ka koloi driver ka re ya Grootvlei o sheba ka lefteng ya o feta limo straight o fete Mgriki o fete o tla bo so bona kereke Mamedi ke rapella batho ke lokolla bana batho bana bao satana fase maphelo a bona ke mosebetsi wa ka ntate moruti ke bona o tshintshile ka mahlong ha ke qeta o bua hore ke processing ya eng kwa tambo ntate ndo ke rata wa tsa gore la le